Later, I check on leader of opposition, Pulal Sandamaral Taylor Somon. Speaker, Kalome, Rito de Nangin, hey, Vina, Ramtana Tilpoi Motak Mai, how Zamtaka can Hansoi Koma, can member Chen Kate Hansoy and Khan, Heti Taka, Ram Kale, Logna, Engamokala, Phil, in Puton na Omte, Lanskam, Kanti Turangchi, Puloka Zel, Tura Atom, Im Tena Turatana. A house can debate he Chankai, Takin, Mipui, Emo, Heta in Kai Noite, Sorokar, Tunetu, and Niemo, at official and Niemo, Kalzela can film Kurpanata, Natale in Kashia. So the Ruatsuan, Iding Lama 210, in Nialna Potok, Anga, Ngai de Tele, Engamo, opposition 10, Chowsuak, Angdo Minhan, Soika, can members of the Minister Professor Nite. Kan minister pupisi te khan in hial na athak chok chuka min ngai dewa amara chu he thil zong bul lo in chan na lo chuana chu ni som ni pakhat thani sang ni som ni panga a he hau zaum taka kan chief minister in athu soya khan ke di pon kan lo fiat reng lo Lengpui rama air force ram khal tur chung chang thil poi le engamo na sa tak sarkar ma sa local to Rab thak tak mai tu te na mola lok thak taka lok adong ol tur ang dewa an soi nuwa kept in abeyance ka da tirani antia khatyang ang khan lo omta se chuan velfai takin voinya kan resolution te poi lo lut lo tur khania tu te mo khan khala lok pui to anga asoya wang khan akala soilo ang zela an lo om sia wang hian void in nial na hi akal tani adot le chuan kan senior member Dr. Thangtea Resolution kan soi ho tura hian voina hian ka ngai tuana lian ta ko ba Mizoram scandal lian corruption lian ber ani kan tia a sarkar la hian kan game thak hi in chak mai hian ka hria soilo dan turi in zong na sa hian ka hria pu speaker iding lama mi te hian abik takin kan house leader phei hi chu voin hi alim lo riau hi ka hria tu kin jing tang khan ka ding lama thu kan deputy speaker bula hian kan leader so angui riau mai voin anu sam lo nge mani le te ka lo tia he thil han soi don tan se sa de hi om them le ti te ka ngai tuwa tin mak tak main a diversion tool ni om tak Sarang Ram India Supply KLP of Infantry Battalion 10 Sarang Kolabari Unlock Tour Statement Han Siam Mau Mai ta kha a thil poi em lian tham akal to nge to lo pom lo diversion tour zon na anga tin chu chang nilovin kan how second performance team siman en khanin he thil hi soi hi chu kan chak lo ni ti hi ka muwa chu mi lo thir tu te point an thir da ani ka ring ani tin dan do chiat na chung changa te act chung changa te kan in hiala RFCTTLAR act sang ni som pathum kan adopt kha ni som pakhat thum sang ni som ni panga ania ama khan kha dan kha India na pas khan India ram chung pum man tur ti nia amai ro chu ke ni chu 371G awanga in hung bing na sang kan ne wangin kan state kan man tu chu kan lo adopt ve kha ngai ania FCAA ang deuh tho kha thil kal kha nia heng thil India rama man na tur thila hian kan lo ti ve kha ania han in pu viau na turambo kan nam himna kha helai hianin helai china hian court order te thil tam tak han enin ti ve ngai ti an ron sopakha ani mei hian ka hria ani ti hi ama sain kan soi le du ani ador le chuan hei pu speaker puma rowan isoi dan ki po kha ring lo de ber khana wotia vot right tu kan tianga ka bulami hena ki san non son bulami ka lo beng rianga tia kan chang lu tu khe to pa he puti bi si tiang khanin orol to khan kan aw ve ka hlawa puziran den khan ofiak thave ven ni han ti tak tak mai chu khaya khuang te le khuang pui in cho bang mai hen lam lo chau mai khan ya chung ta chu nia pu speaker karil ru ariak reng chu voin chu tle min ka ngai tu na lo ka lo mani
kan house leader big hi egam chen chu hemi chungchang a hian han target du na kan neya Lengpui scam chungchang heti taka zoram mi puite kan ngai athat lo na hi politician senior pani in wal out takin thu an soi hian mizo mi puite benga hian thu a soya pakhat chuan Mizoram Chief Minister to zonga korap berni ang tho thangin apua a in saklai mekte atham sakte thil tam takte han en hian ani mai o mange hanti turte lo omani pakhat le chuan kan senior minister lui pakhat chuan chief minister ni mek hi he Lengpui ram khala hian engemaw za chanvo nei tur a 15 crore vel ni ang khan soya apoisa in ni manglovit arang kachakin ti antia ati ni a hriat thoi thu te soya ama cha hetiang thil lian tham ani a thil then khata chon legal action le thil dang tu kan thina khongain mi mal lutu ka hausa thil kan sei thin hi anal lo kho maya hei hi chu party lo hrama van thaem o kan opposition leader inia I member te nan lo ti do na ni po a khap dai tur zokin mi mal de maya chief minister emo tu emo hanin soi khum fo me hi chu sima tha ti to lo wa tha hei hi chu minute khat akal de apoi ka ti khomai pu speaker tu na ding kan minister ne kan ngai dan ang chiani achan po he house ani lo pon lama min an soi sia chumi chungchang a hian kan house leader hian athin rim thu mo thil dang mo in soi fena mo nei to si lova zoram mi pin emmo an ti hian kan house ming chiani chu wang chuanin heng thil imawal anga in puna oma hi afia na hi a oma tu nei ti awangin MNF point solution te po kan han siam na chan po kha ania a chan chu TV presenter pakhatinan kom ang koma khati lai khan unati scheme atangin SBI vai bel se som panga alak thuan soya anti lai le in pu na kha in rual so wang hian mi hian thiran tin zona hian hero rel na athiang lim ziate a fel ziate kan fia du don chuan thil hi ti tur om zok ni ti hi ani lo chuan a lo thiang hlim reng ani chuan fiaro se ti kan du a CBI kan soi hi kan ti chan a hi soyanga ya hei hi ani lo lama personal attack ang hi a hun kal to zong zong a hen kan nei ngai lo amma ero chu kan ram lu berle he thil han soi zom an ni te chumi pia lama chuan unati scheme te mina han en chianga a lo la da chia si lo lain tourism department lamten OSD to CM ho in nge ni a soi fia na ten han ti zung khan rin lel na ati len thina wangin heng ko nga hian film khurangai mange o TV kan ma chon don ani po in ti thua film khurna advice te po pu speaker na ma kal kan pe ni chu pu speaker kan soi le du chu tu kina khan kan house leader khanin kolabari ram akwet chungchang kha asoya mani lo khan house asoi to akta khan arab thak le zol Lengpui scam arab thak le zol turang khan le asoi tu kina statement kha statement copy hi kan nei ve hiram chia lo nge ni ka helova kan mulova ta chuanin an soi kha chuan thileng kim hi akal to in pu china te ompal theya tia lo thei lo ti vek ngai ang khan an soya ma se RTI a chan na kan nei hian ni som ni pakwa mar sang ni som ni panga khan DC nena Uday Vijay Sakne Lieutenant Colonel Administrative Commandant Station Commander yaron channa hianin amalam thut kan chia loga pu speaker li phalnain however the acquisition could not proceed ahead due to various reasons now the case has been revived again and direction have been received for obtaining requisite document for initiating acquisition of the said land ti amma atop to ti thar le turte annual ma po hian in ka hence you are requested not to initiate the acquisition proceedings
without receiving sanction of the Government of India Ministry of Defence ti te ni lo ti top hi tur po an ti na ti po oma akal zui zela fellow a oma ni a sarkar ma sa te pu le ram kan tu mani chuan he document hi a om ani ti hi zoram mi pi ta kan pho du photani adot le chuan Lengpui scam chung chang kan han soi khan pu speaker iding lam la ive lam te hian ngai tuana in ang deuh nei kan oma iding lam thu te si ga po hian mani ho tu te ring hel tlat thian om ve thawania chu wang chuan in helama hi chuan kan fil him tok lo mi chu ti theina a oma a chan po ni som ni pakhat thani sang ni som ni panga a assembly session a kan soya hei hi ka ti to mal don ani tia captain a bayan sa ati khan kan lo ngai tha a hatiang khan ni to wang mo kan tia RTI ati kan han zo in pakhat te ma ti tom na lo om lo ani a pani na chuan khamin hu lo khan bena ka soi don ne ka ta ka fiam thua advisor to CM pakhat ka ti men ni chun lang chiang tu ko nge pakhat kha DC he file zong he vola pu chuak ka CM o pu phei tu ren lo in tira chu na pu phei an du to kan en nu an la let phei le a ti chuan chu min nu a chon file hi chak takina kal chhota ani chu akala heng kalvela hian tu te mo kan in thlim chho le mi chu o mi kan zinga hian fel tak ri thiang him tak kan om lai hian chung te wang chu ne mi advisor to CM chen khati chu kan han ban deuh thuak ti te po kha pu speaker min ngai tu tir ni tin kan soi chen khata khan SIA social impact assessment chung changa khan kan in niara kan house leader khan tukin thleng khan MNF hun lai sang ni som ni le sang ni som pakua changa sang ni som ni pathum chung khan za som ni pe ka om to ati fowa hei RTI in kan zota ni som ni pariat February sang ni som ni paluka khan RTI chan kan dona hianin pu speaker irem tina in December sang ni som pariat changa December sang ni som ni pathum thleng hian social impact assessment inland acquisition hi voi som paruk state sarkarin ape MNF sarkar kan voi som paruk ape ti hi hei pu speaker hu thei turin zoram khovel hu thei turin ka phol angani pu speaker ka ding le ti chuan tum na om veke department sang atran lo ti king khong ka za som ni ni hei do ta ni lo ale en pon ni se ke ni po hei do ta ni lo ve ti kan ti venge adot le chuan pu speaker hei ka soinon le du ni som panga thanga sang ni som ni panga a preliminary notification ZPM sarkarin achua tang chi khan land acquisition process akal chi a ama zonga DC level an lo ti zong kha chu engma tak dan mita atling lo ni achan chu kha ama an lo ti ang zong ha ram lut na lo te na te engkim an ti zong hi preliminary notification ani nu hian ti thar that le engpo ti se sarkar khan an right ani amma mi kha department lo in bo seilok na mai kha ania a mai ro chu khang zong file zong kan lang nu kan han ring chho ngat te tu te ma chun ba lok don em lo ti tu te khan file han kol to tak nuwa an thok chak lu tuk te hian zoram mi puirin lel atikaya ni som ni pasari tharuk sang ni som ni panga sarkar kuta khatia preliminary notification pek nuwa sum vaibel che za som riat pasari vel chet kha alo luta ZPM sarkar kuta poisa kha notification chuan hu alo luta ni som ni pakhat thasaria chief minister in Lengpui ram khal phalna a approve nuwa ni som ni pani thasari sang ni som ni panga final notification atu ka rang takira chu ngala atuk le ni som ni pali thasari sang ni som ni panga final award an chuak le a ni som ni panga thasari sang ni som ni panga ram nei tu then khan na han peta pu speaker hela hian poimo le mi pui zo na chu ram nei tu anga po lang lo vaibel cheza som pasari mi pakhat ne na sarkar akam changa direct han pe hi chu kan sarkar hian ennon chunga ni
heng te kal zel tura voinia yang constructive deu ta kan du chu sarkar hi kal zel afim khur angai zia an nuwa soi akaya sarkar mai abal thina helai phon awma wangin heng zong zong hi chunglam atanga thumu awanga an tinge tilo ti te po hi kan ril ru hen omani chung zong zong te han ngai tua chuan vo india kan thu soi te he lengpui ram chung changa kan han soi hian mimal inti ming chiat tumna lamani lo athu local zong zong han en hian abi takin kan house leader hian sarkar masa pu ngara an lo ti fel sa victo ania atia captain abayan sa ti le an ne na kuta a om to nu apo alak tir lo thei ve kani ti zong zong chu tiang ang lal na le thune na mi ping kan pek la ya man mo em akalte ka soilo du chu kolabari ram lak tu chung changa po tu kina defense ron pelea alo te fel to alo thei loving kan om to ati de urova ma se he rti kan nei le vek to chung zong zong a chuan sarkar kuta in thua a om ti kan sia ram nei tu han nei ni chuan nei ro se ram him na tur nei chuan kal ro se a mai ro chu helai thila po enge dika diklo kan fellow pu speaker ato patana kan seidu chu heng thil zong zong ram pum debate achwa na le ke mani ngei po kan in pu chiat na chan lo chwa na hi chu voina hian tu ber hian nge ni som ni pakhat thani sang ni som ni panga khan I veilam ho nat takaron dema he bol hi zoram mi puya tu te mai moti bal tuma aron chana wangte a dot le house asoina renga thu dik kim tok lo nen mi pui a hit fiana te thil tam taka wang hian zoram mi pui hian thu dik an thia du wangin CBI hian chuiro seti hi iding le iveiten voinia kan resolution ang Indian Air Force IF in lengpui raman le dan chung changa dan bo chen sat tak le corruption aum nge ne lang hi Mizoram mi pui du dan le base ang nge in Central Bureau of Investigation CBI in an chui chua thedan Mizoram sarkar rang takin bo in mal ha ro se ti pas kan duwa chu ti rual chuan kan sarkar in CBI kan thelu to kan peto anti po hi a copy hi kan du ve a chan chu captain abayan sing kan da to anti lai po ala kal zel wang hian kan mi ta kan bu kan ku ta kan khoi ve ngei lo hi chuan zoram mi puite le ve lam mi ta hian kan ti anti po kan ring tak tak to lo ni ti pu speaker ka seidun ni lo me le kan house leader in seidu banem seidu pu speaker ni china khan kan vice president alo zina kan lo han nong songa tiang kan lo chuk le lol ania chu he house hian vice president local hi kan house leader le minister dang ten lo han dong song ro se ti kha pass le tum ta thut ilangin om je nei to lo ni kan han dong song vel vek to chu min nuwa lo han dong song ro se ti kha helai hen resolution pass le toila khovel hian at thak atimot chu wangin chu nen chuan adang lam na om lova congress in direct in CBI an peto a mi pakhatin lok ayuk ta athlena an chui meka sarkarin CBI kan peto boka chu wang chuanin kan home minister in aron rot ang khan chui ni se kan du tlang vek sia CBI in hei hi achak theyang perin chui ro se ti khan han modify fet ila kan lungrul ani maya chumi ni lo chuanin thil ti to ti ro se in ti khachu pomahar ve ni hemilam tan chuan ten amalama lo chui to zong songa aram nei tu hi chumi khamiania achianga hei VC te point NGO te point no objection an ti veka ti zong song lo pek dim to kha adik lo ti kha kan khe chuang lova khami ti top ngot ngai na khom lowa mina fanua khal do na amana dong vek to a ko thrandan ni loin in ruk ti ra tuma khai ko thrandan hian in sui teu kan ti mai ni so wang chuan preliminary notification po chua si lova
khang zo zai lo ti kha dik lo wangin an wa chwa that le angai ani chau maya helai hen indem na tur awm lo wa tin thil dik lo alo omani chuan kolobari te po tuna dik le dik lo kan felowa adik lo lo chuak le ni chuanin ati dan kan ngai tu menga adik kan ni chuan a go ahead menga kha kha thil om zia ania chuwan kan thu hi ai mureng sia to kina po kan lungrual ber nialanin ka ria ka tia kan lungrual da lai khauma kan lungrual na la khanin a resolution nei tu hianin tun ma point ti ngai lo ani lova opposition lam le ruling lam in heti hian ituai mum de wangu kan ti chuan kan ti fo to ni chuwangin a resolution nei tu hianin kan zawai kan pom thei dur khan ron tuai mam hi phal ram sela ti chuan lungrual takin ipa ram teng uti kha kan ngen du ni Ne